Dentalni higijeničar je zdravstveni djelatnik koji je dio dentalnog tima zadužen za prevenciju nastanka oralnih bolesti. Zadužen je za profesionalno čišćenje mekih i tvrdih tkiva, izbeljivanje zubi i edukacija pacijenta u pravilnoj higijeni. Najčešći razlozi zašto posjetiti dentalnog higijeničara su krvarenje prilikom pranja zubiju, loš zadah, kamenac i pigmentacije na zubima, kontrole nakon protetskih i implantoprotetskih radova te izbeljivanje postojeće boje zubiju. Održavanje fiksnog protetskog rada provodi se na sličan način kao i pranje prirodnog zuba, samo što se na protetski rad treba obratiti posebna pažnja. Kod održavanja oralne higijene potrebna je prava četkica. Poliklinika Ars Salutaris preporuča korištenje ultrasoničnih četkica. Ultrasonične četkice dokazane su da su 7 puta učinkovitije nego klasične manualne četkice. Prilikom pranja zubiju s ovakvom četkicom sve tekućine usne šupljini se aktiviraju i čiste se između zubiju, ispod protetskih radova, oko implantata i sl. Održavanje higijene sa ovakvom četkicom je lak zadatak. Redovit pregled kod dentalnog higijeničara osigurava savršenu oralnu higijenu i sprječava nastanak ili progresiju oralnih bolesti.